mama ke kwa le bolela ka mae ke rawa information e se ka ba le nna ke ne nnoši le re gale mae le a ja le jwang mae ne re ja dirua because bagolo ne ba sa batle go re je the yellow part because ke yona e leng more fertile in the body e etsang gore bana ba tshwanetse ba gole ka pele, their bodies must develop go feta ba be sexually active and so on. Le mae a na sa jewe ke bomme ba ba baimana ha o le pregnant ha ke ba pregnant koko na re kone ya no ha o sa tlhelo ja mae because mae ke high protein. Now today ha o ka lebella go na le a lot of cesarean section, go na le a high mortality rate because bana ba gola ka mo maleng ba ba golo and ha o kgone go care properly, so childbirth is difficult. So bagolo ne ba dumela gore you can get proteins go dinaweng go other things. Ngwana a ska gola be oversize a gole ka selekane se lekane se leng gore childbirth will not be difficult. Wow. Oh, mae a dirua gale ke mae a mohuta mang? Mae a dirua ke a leng gore a nailame ke kgogo pele e sa ithutuse mayao ithutusa a mangwe a setseng ao ke yona raja. Okay. So hana so high protein. No ra lebo ke dumela ke re ba ithutile se seng. Thank you.